tahi, rua, toru, whā, boom. Noia nei. Noia nei. Oh, noia nei, kei te kōrero āhau. Noia nei, kei te whakarongo koe. Noia nei, kei te titiro ia. Kei te titiro, kei te pūkana a pare. Noia nei, kei te kōrero āhau. Noia nei, kei te whakarongo koe. Noia nei, kei te titiro ia, kei te titiro a pare. Kei te aha koe, noia nei. No, noia nei, kei te kōrero au ki a koutou. Stop mucking around. Taka ware, taka ngaro. Time is short. My battery, if I go off, well, it went too flat. But katahi anō mātou kua mutu tō tātou wānanga. We just finished our wānanga and I forgot to plug it in. But this is me, noia nei, ko koe, ko ia, ko pare. One of our stunt doubles, one of our actors. But our thing is to remind everyone, taka ware, taka ngaro, he who hesitates or they who hesitate might miss the opportunity. But don't forget this Sunday, about 2 or 3 more sleeps, Friday, Saturday, and we're on Sunday, te Tihi. Te Tihi free 4-day Reo Tikanga Summit for beginners. 2 intermediate, if you think that's you, come along. Maybe you can help me to help others. Ka pai, so the details are below. Some people are saying, yeah, I'm keen, but you just need to follow the details and follow your nose and follow it and message me, not in this page, out in Messenger, direct to me, te Umuariki Mei, and it's down there, and I'll pick it up. You don't have to friend me, you can keep your confidentiality. But there, just a little bit with that, and what will we be doing? We'll probably start with some whakawhanaungatanga, au koe ia, ko wai au, ko wai koe, ko wai ia. Start with some basic fundamentals. Ko wai koe, ko wai au, ko wai ia. No here koe, where you from? Think about that. Not so much where are you from, but where are your tipuna from? No mātātua, or no tūhoi, or no kahungunu. Just think about those things. We'll just keep it simple, nice and easy. And yeah, instead of going to te tihi, we'll start with te pūtake or te maunga. We'll start with the basics and fundamentals. Ka pai, I reckon that's enough for now. Don't want to give all our secrets away. But thank you for the one person who's jumped in, and I see you. Ko au, ko koe, ko ia. Nō reira, I see you there, and thanks for dropping in. And if you guys want to come along, taka ware, taka ngaro, they who hesitate might miss out. So what's a little waiata? I don't know. We talked tonight, we're doing tenses, so we're just using a little simple thing about ka pai. So, ka aha koe, a pōpō. What up? What are you up to tomorrow? Ka aha koe, a pōpō. Well, while you're thinking about it, a pōpō, ka haere au, ki te toa. What for? Ki te hoko kai. Are you going to work? Kao, ka haere koe ki te mahi? Kao. Kaori au, e haere ki te mahi. But it's just a kōrero and just a yarn. So ka aha koe, a te rā tapu. A te rā tapu, ka haere koutou ki te wānanga ako ai. That's enough, eh? Naia nei, a kua nei pia. Shortly, ka haere au ki te moi, ki te whakangā. Ko te tūmanako, ka kite ahau i a koe, i a koutou, a te rā tapu. Waiata kinaki! Ka kai au, kaori au e kai. Kei te kai au,
kaore au I te kai. E kai ana au. Kaore au e kai ana. Kia tika rawa tōku reo. Have you had a feed? Kua kai au. Kaore anō au kia kai. I te kai au, kaore au, I te kai. I kai au, kaore au, I kai. Kia tika rawa tōku reo. Moi. Ka moi au, kaore au, e moi. Kei te moi au, kaore au, I te moi. E moi ana au, kaore au e moi ana. Kia tika rawa tōku reo. I already had a sleep. Kua moi au, I haven't slept yet. Kaore anō au kia moi. I had one last week. I te moi au, kaore au, I te moi. I moi au, kaore au, I moi. Kia tika rawa tōku reo, ching ching. Kia tika rawa tōku reo, season rātapu. Kia tuturu whakamaua, kia tina, tina. Haumi e hui e, pōmari e. Hei ko nei rā. Don't forget, I'm going to my messengers to wait for you. Pōmari e. Oh.